Ženski rukometni klub Proletar Super Protein u svojoj hali Madison ugostio je ekipu Crvenog krsta iz Niša. Favorit ekipa Proletera opravdala je tu ulogu dosta ubedljivom i kvalitetnom igrom u napadu, savladala Novajliju u ligi. Crveni krst iz Niša 39-33, na poluvremenu je bilo 23-15 za domaćina. Sjajan start i ekspresno vođstvo od 7-2 u prvi 10 minuta meča olakšao je posao četi iskusnog trenera Čauševića. Najviše što su gošći uspele da urade je da preko raspoložene ćirice smanje vođstvo crveno-belih rukometašica u drugoj polovini prvog dela, kada su se primakli na 6-9, ali to je bilo kratkog daha. Četić i Čairović dodale su gas i za 10 minuta posle serije od 12-5 domaći tim je na poluvremenu vodio sa 23-15 i već tada naglasio da bodovi ostaju u najstarijoj hali na Balkanu. Drugo poluvreme poslužilo je već po navici treneru Čauševiću da u vatru baci one najmlađe igračice, da osete kako igrati u prvoligaškom društvu. Svejedno, razlika se nije umanjivala, 7-8 golova prednosti ostalo je na semaforu, bez obzira na sastav Proletera. Odličnu partiju, pored već standardno raspucane Dijane Četić, pružile su Lidija Gagić i Tatjana Trbović, pa je domaćin 10 minuta pre kraja vodio sa 30-23. U igri gol za gol bolje se snalaze naravno rukometašice iz grada Sportovi dolaze do bitne pobede, Proletar Super Protein 39, Crveni krst 33. Konačno, nadam se da će ovako biti i u buduće. Pa ništa, nova 2 boda, mislim, spremali smo se za ovu utakmicu, to smo i očekivali. Dobro smo ušli, prvih 15-20 minuta smo odigrali odlično, zato smo i poveli. Međutim, nešto kasnije došlo je do opuštanja, svaka igračica se možda malo umorila, možda malo opustila i zato je ovaj rezultat na kraju bio malo manji nego što smo trebali. U svakom slučaju, zadovoljna sam i čestitala bi svim igračicama na borbenosti. U gostujućem timu Ćirica je postigla 16 golova. Pečić je postigla 5, a Đorđević, Jovanović i Stefanović po 2 gola. U domaćem timu Mihajlov je postigla 2 gola, Gagić 7 i Španović Monika 1. Četić je postigla 13 golova, Trbović 4, Mitrović 2, a Radovanović 3. Čairović je postigla 6 golova, dok je Vasić bila strelac jednog pogotka. Ekipa Proletar Super Proteina od 5 dosuđenih sedmeraca iskoristila je 4. Ekipa Crvenog krsta je svih 4 sedmerca pretvorila u pogodke. I jedan i drugi tim imali su po 8 minuta isključenja.